дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. тоҷикистону русия нияти таъсиси корхонаҳои саноатӣ муштаракро доранд. дар шаҳри хуҷанд ярмаркаи 9-уми байналмилалии савдо-суғд 2023 баргузор мегардад. дар моҳиён бо ҳашар, пул ва варзишгоҳ месозанд. як киса гармхона 9000 сомонӣ даромад меорад. Темур Раҳимов дар Гранд-слеми Қазоқистон ба гирифтани медали нуқра мушарраф гардид. имрӯз дар тоҷикистон ҳаво то 43 дараҷа гарм мешавад. ҷумҳурии тоҷикистон дар форуми байналмилалии иқтисодии Санкт-Петербург иштирок намуд. ҷумҳуриро дар форуми мазкур як ҳайат таҳти роҳбарии Завқи Завқизода, вазири рушди иқтисод ва савдо намояндагӣ кард. хабар медиҳад Спутник Тоҷикистон. манбаъ афзуд ки вазири тоҷик дар доираи форум бо Максим Решетников, вазири рушди иқтисодии Русия вохирӣ намуд. зимни мулоқот вазирони ду кишвар иҷрои протоколҳои комиссияи байниҳукуматӣ, тақвияти ҳамкории дуҷониба бо Русия, таъсиси корхонаҳои муштараки саноатӣ ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузориро мавриди баррасӣ қарор доданд. таъкид гардид ки Русия калонтарин шарики асосии тиҷоратии Тоҷикистон буда, дар солҳои охир дар сохтори гардиши савдои хориҷии мамлакат дар ҷои аввал қарор дорад. санаҳои 22-24 июни соли равон дар шаҳри Хуҷанд ярмаркаи 9-уми байналмилалии савдо-суғд 2023 доир мегардад. ҳадафи ярмаркаи 9-уми байналмилалии савдо-суғд 2023 дастгирии савдои байналмилалӣ, баландбардоштани нерӯи содиротӣ ба роҳ мондани ҳамкории судманд бо давлатҳои хориҷии дуру наздик, ҷалби сармоя, воридсозии технологияи нав, густариши ҳамкорӣ байни давлатҳои минтақа ва созмонҳои байналмилалии молиявӣ мебошад. дар ярмарка ширкату корхонаҳои истеҳсолии Тоҷикистон маҳсулоти гуногуни худро муаррифӣ намуда, барои дарёфти бозори нав бо шарикони рушд созишномаҳои ҳамкорӣ ба имзо мерасонанд. дар назар аст ки дар доираи ярмаркаи 9-уми байналмилалии савдо-суғд 2023 форуми тиҷоратию сармоягузорӣ баргузор гардад. сокинони ҷамоати деҳоти моҳиёни шаҳри Панҷакент ба ифтихори 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди як қатор иншоот ва корҳои зиёди ободониро таҳрезӣ карда, ҳоло аз пайи иҷрои онҳо ҳастанд. дар доираи сафари корӣ раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар деҳаи Сор пули навро мавриди истифода қарор дод. ин пулро ки дар роҳи моҳиён Фароб воқеъ аст ва ба асари сел хароб шуда буд, сокинони деҳа бо сарварии ҷаҳон Хоҷмаҳмадов аз нав сохтанд. дар маросими ифтитоҳи пул раиси шаҳр барои ин иқдоми шоиста ба сокинони деҳа изҳори сипос намуд ва бо фарзандони деҳа ки ба тамошои маросими ифтитоҳи пул омада буданд суҳбат намуд. бояд гуфт ки аз ин пештар сокинони деҳаи пули Гирдоб низ бо ташаббуси фаъоли деҳа Илҳом Бурҳонов тариқи ҳашар дар роҳи байни деҳа пул сохта буданд. ҳоло бошад ҷавонони деҳаи пушти Қурғон иқдом гирифтанд ки дар замини соҳили дарёи Моҳиён варзишгоҳи замонавӣ бунёд намоянд. раиси шаҳр бо ташаббускорони он суҳбат намуда изҳор дошт ки мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ҳокимияти давлати шаҳр дар бунёди он саҳм мегузорад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ҳангоми сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Моҳиён аз гармхонаи сокини ин ҷамоат Ҷунайдулло Хушвақтов дида намуд. ӯ 2 сол қабл дар 2 ҳисса замин гармхона сохт ва он ҷо бо парвариши помидор пардохт. имсол низ дар гармхона помидор парвариш мекунад ва то имрӯз 3 навбат ҳосилашро ба бозори деҳа бароварданд ва ҳар килои онро 8 сомонӣ фурӯхтанд. таври ин деҳқони пухтакор гуфт соли гузашта аз ҳосили помидори ин гармхонаи хурдакак 18 000 сомонӣ даромад гирифтанд ва имсол низ фоидааш аз он бештар мешавад. иттилоъ медиҳад дафтари матбуоти раиси шаҳри Панҷакент. дар рӯзи охири Казахстан Берси Grand Slam 2022 оид ба ҷудо дар Остона варзишгари Тоҷикистон Темур Раҳимов дар вазни ҷамъ 100 килограмм сазовори медали нуқра гардид. хабар медиҳад Амид Ховар. дар финал Темур Раҳимов ва Тамерлан Башаев дастаи варзишгарони фардии бетараф мағлуб шуд. ин дуюм медали варзишгарони мо дар Grand Slam-и Қазоқистон мебошад. ёдовар мешавем ки Сомон Маҳмадбеков дар вазни тар 81 килограмм ба гирифтани медали тилло мушарраф шуд. бояд гуфт ки дар Гранд-слеми Қазоқистон 334 нафар варзишгар аз 42 давлати ҷаҳон иштирок доштанд. ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ин мусобиқа 10 варзишгар байни мардон намояндагӣ намуда 2 медали тилло ба даст оварданд. мунтахаби ҷудои Тоҷикистон бо 1 медали тилло ва 1 нуқра дар ҳисоби даставӣ байни 42 давлат дар ҷои панҷум мавқеъ гирифт.
امروز در جمهوری تاجیکستان هوا کم‌ابری تغییر یابنده شده در ناحیه‌های کوهی بارانی کوتاه مدت و رعد و برق به عمل می‌آید. حرارت هوا روزانه در بعضی ناحیه‌ها تا 43 درجه گرم می‌شود. اطلاع می‌دهد امید خاور با استناد به اجنسی آب و هواشناسی کشور. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تغییر یابنده در نظر بوده در بعضی ناحیه‌ها بارانی کوتاه مدت به عمل می‌آید. شمال از سمت شرق با شدت 3-8 متر و در بعضی ناحیه‌ها تا 10-15 متر در یک ثانیه می‌وزد. در ولایت ختلان هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی می شود. هوا در وادی‌ها شبانه 22-27 و روزانه 39-44 درجه گرم. در دامنکوه‌ها شبانه 18-23 و روزانه 30-35 درجه گرم می شود. در شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری هوای تغییر یابنده در وادی‌ها به بارش پیشگویی شده. در ناحیه‌های علاهیده کوهی باران کوتاه مدت و رعد و برق به عمل می آید. هوا در وادی‌ها شبانه 21-26 روزانه 36-41 درجه گرم در نظر داشته شده است. در ناحیه‌های کوهی شبانه 12-17 درجه روزانه 30-35 درجه گرم می شود. در شهر دوشنبه هوای کم ابری به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر و در بعضی حالت‌ها با شدتناکی 12-7 متر در یک ثانیه وزیده چند غبار به عمل می آید. هوا شبانه 22-24 درجه روزانه 38-40 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوای تغییر یابنده در وادی‌ها به بارش پیشگویی گردیده. در ناحیه‌های علاهیده کوهی باران کوتاه مدت و رعد و برق به عمل می آید. شمال از سمت شرق با سرعت 3-8 متر در بعضی ناحیه‌ها با شدتناکی تا 11-16 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی‌ها شبانه 21-26 درجه روزانه 37-42 درجه گرم و در ناحیه‌های کوهی شبانه 7-12 درجه روزانه 24-29 درجه گرم خواهد شد. اینچنین موافق پیشگویی آب و هوا سنجان امروز هوا در شهر پنجکند آفتابی پیشگویی گردیده حرارت هوا از 33 تا 37 درجه گرم می شود. نوبسته از وضع آب و هوا برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر. در موج برنامه اطلاعاتی خبر.